Yellomi Kannanaba JC ILPS na hayengdagi makhataba khongjang changsinnaba lauthokre. BJP Manipur Pradesh ki President Bhavanandana Luchingba Party ki mihut kangbu amana Union Home Minister Rajnath Unaduna Bill ahum ayaba bibinaba taksinkhre. Amadi World Environment Day ki thauram ngasi Manipur ki tongan ba mafam kaya da pangthoknakre uzara kaya thakre. Kurumjari ISTV ki Manipuri pau miyeng tabiriba pumnamakpu taramna oksari hauzik mapung oiba pau JC ILPS ki convener oiramba khomjam ratan gi mathakta maral kaya sizinduna wanted laukthokuna miyamgi ihobulana uhanduna namthanaba honarabasu Yellomi sing kannana bagi khongjang hanba leitana miyamga loinana hayengdagi makhatana jangsilagani haina convener in charge BK Moirangchana phongdokre. Ngasi numidang Segaro Talaiba Office ta pangthokpa paugi mifam amada BK Moirangchana Facebook ta thagalakpa chumila li khangdriba photo amada yumpham oiraga ratan gi mayum amadi office ta sungthi thidana thiba khangdre haiduna wanted lauthorakpa JC ILPS na yaningde mahaki mathakta miyamgi punsi tangdu laita handaba kanglup masel nungsinadana ba thabak sing chathai haina sirakliba maral sing asisu JC ILPS na changsiliba ihau sing aduda yumpham oiraga haiba oirabadi madusu yaba ngamloi JC ILPS na sangsin kiba khongjang sing democratic oiba mawongda laibak miyamna tongnaba ngaktani pass tawkiba bill ahum asina kanglup masel nungsinadana ba sille harabadi karigidamakta assembly na pass tawkribano thawong asidi government ihau asi namthana ba lana uhanna ba honabani taliba demand sing phangdriba phawba hayengdagi miyamgi akanbe ihau jangsilagani lauthokhi hayeng tang taruktegina tang tara phawba Manipur da leiriba tungan ba mahiloi sangsing hariba mahiloi sangsing asigi mahiloi singna magi mahiloi sangsing adugi gate ki wangmada thoktuna hum aikoi pung 12 dagina ama phawgi manungda pung 12 dagina ama phawgi manungda magi gate adugi wangmada tholaga human chain semlaga aikoi kholaw lawba mahiloi singna sina law matungda aikoina pijariba matam asi loirba matungda magi school class ta mu khandenduna yamna ingna chikna mahi tamada thawai option binabasu mairoi singda apil tawri adugo loinana tang hayengi tang taruk simakta degi horaga tang taruk simakta degi horaga aikoina anuba ahongba ma lakri fawga Manipur gi tungan ba mafam amade makai kudumukta leiriba koi kaithel singda leiriba dukan singda magi dukan sing adugi mapu singna magi dukan mamang aduda placard amamam aikoi yungbi haina su apil tawri tang taretana sagorban wayang lekai dagi kaithen nanbi phawa wakat mipam phambaga loinana pung ani dagi human chain semduna kholaw lawwa aduga masigi matung tarakpada tang nipanda konung mamang dagina iril bung phawba hariba lambi paring asidasu hariba slogan sing adu lawbi gadabani aduga madusu matam madusu pungani tabdagi human chain semlaga lawgadabani aduga tang mapan dana mayai lambi gi kaisampatagi yang thang phawba hariba lambi paring asida mamang da thamjakiba sigumba slogan sing adu lawraga hariba pungpam adumaktada aikoi human chain semlaga kholaw lawginaba miyamgi mafamda apil tawjari aduga lonana tang tara moyang khomdagi lilong phawba tang tara ga mathoi sina aikoi minu thongdagi yangang pokpi phawba lonana tang tara ga nithoi sina singmairongdagi awang sekmai phawba champatagina malom phawba tang tara mari sina khurai lamlong ayang pali Kuai lamlong dagina ayang pali road talaga kongo bazar phawba adugo loina tang tara manga masina kaisampat waheng lekai nagapan koyathong thamaiban singmairong haiba sibawgasi oigani haiba singnasi aikoi mamang thaktasu aikoina changchangraba aikoina JCLPS na miyam sing asida maikei sida leiriba miyam sing asida su
अदुमक तत्तना हंजना अपील तौदुना पांथोक्रबसिंगनी JCILPS के कन्वेनर ओरंबा खोमराम रतनबु मरम चादना मराल पिसल में यानिंगदे अमदी लुपा लाख मंगागी वांटेड लाउथोरकबु यानिंगदब फोंदोक्तुना सिंजमई बैग्यपति लेकाई अमदी सिंजमई कोंगबा रोड खोंगमन मंगजिंदा मियामना लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिनख्रे लंबीदा उ अमदी इलेक्ट्रिक पोस्ट फैजिंदुना मी चलहंदबगा लोइना टायर न सिंगबा मई थाखी अमरोंदा ngasi numidang singjamai thong amadi singjamai bazar da ban saugatpasingna lambi thingduna khongjang changsinbada Imphal West Police ki kangbu amana ban saugatpasing adubu takthoknaba honabada ban saugatpasing gi maikaidagi nung amadi nauri kapsilakpadagi police na su mob bom kaptuna tankhaikhre thogdok aduda asok apan yawbagi pau hojik phawbagi oina de leitri ILP की खोंजंग सौगल अदुना फजन किबा माहिरुई सिंह थादोरो हाइबा दाबीदा चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबा नैना संघ क्लब की जनरल सेक्रेटरी माइबम सुभाष की खोंजंग मियामना सौगतपो ओइना हयेंग अयुक पुकमंगा दगी मतम कक्तना तेरा कैथेल दगी नारमथोंग ताबा लंबी अमदी तागेल इंडस्ट्रियल रोड थिंजिलगनी हाइरी खोंजंग असिदा लाइनिंग लाई सोलगा मरी लेनबा सिंगदी कोमथोकनी हाइरी सिबु सौगत पामदि चांगसलिबा ILP की खोंजल सिबु सौगत पोइना हयेंग अयु पुंग मंगा दगी मतम कक्तना महांग मफम असिदा चारा हेनदुना खोंजंग चांगसलिबा फावबुदी अखोइना तेरा तो नावरेम थोंग अमदि ताई इंडस्ट्री रोड असे मतम कक्तना बन तौसंजरी हाइना मियाम खंगनजरी असिगुंबा मणिपुर दा IMP चना हलु तुंगी लौमी कनगदबने हाइबा चांगसलिबा खोंजंग असिदा पखाताना चांगसिलकपा JCILP की खोंजंग खुदिंगमक्ता लेकाय मियाम अमदि खोइ खुदिंगमंगना उन सरुक यामिनगनी ngasi numidang wairam Delhi ki Sardar Patel Margta leiba Manipur Bhavan da Manipuri Students Association Delhi Masat ki member sing amadi Delhi da thabak tawduna leiba Manipur masa singna solidarity march sama satuna Manipur da ILP satna hanana ba hauriba miyam gi ihaubu saugatli haiba utkre Bhavan da leiriba all political party ki mihut singa unaduna assembly na pass tawkhiba bill ahum center na ayaba pibina ba hena kanna taksina ba haigadawri All political party ki mihut sing phaminaduna union minister sing unabada phongdokadaba wafam singi matangda numidang da khana khi hairi amaromda Bhavan bungak seliba Delhi police na masat ki executive member ama amadi volunteer ama phajinduna thamkhre hairi masat ki lusingba singna police ta makhoi bu thadoknaba haibada thadokani haibagi thajaba pirakle haina Bhavan mamangdagi ekhogi pawmina pirakpa paw amana khangalakle BJP Manipur Pradesh की प्रेसिडेंट KSS Babanandan Lusingbा पार्टी की मिहुट कांगबो अमना ngasi ayuk pung tara tabada Delhi की अकबर रोड तलैबा रेसिडेंट यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ उनादुना असेंबली ना पास तौखिबा बिल अहुम की मतंग तकसिनख्रे राजनाथ उनाबा अदुदा होम की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजिजू BJP Manipur Pradesh की हाना प्रेसिडेंट ओरंबा S शांति कुमार शर्मा फॉर्मर मिनिस्टर ओजॉय जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज बसंत शर्मा अमदी RK शिवचंद्र सुसरुक याखी BJP Manipur Pradesh की डेलीगेशन टीम अदुना मणिपुर की लाकलिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन बु खरथुना उनानाबा अपॉइंटमेंट पिबिनाबा हाइखी ngasi phawbada Manipur ki chief minister na union home minister unage haibagi appointment sik tawrakpa natraga phone da wa amata hairakpagi wafam laite haina home minister na phongdorakhi lolena Manipur sarkar ki maikai dagi appointment ki che tharakpra hangbadasu mahaki private secretary na tharakte phongdorakhi महाको उनगे हायरबदी मतम सुपदा सेम सादुना लै हाइखी BJP की मिहुट कांगबो अदुना बिल अहुम असि मणिपुर मियाम की येंगलगा यामना थुना एक्ट ऑनबिनाबा होम मिनिस्टर द तक्सिनखी कांग्रेस सरकार ना मतम सांगना सरकार पायरकपदा इशू असि माइ पाखलमद्रबसु मणिपुर की मियामना BJP द थाजबा थमलिबा असि येंगलगा एक्ट ऑनबिनाबा होनबियु मितोपता लम योंदनाबा हिमाचल प्रदेश ता बिल सेमजाबा अमदि सिक्किम गिसु मसागे रेगुलेशन सेमजाबा अदुगा चप मानाबा बिल असिगुमना मणिपुर की बिल असिसु एंटी नेशन अमदि एंटी ट्राइबल की वफम अमता लैते बिल असि पुथोकपदा मणिपुर द लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमकना सपोर्ट तौब्रा हाइना यूनियन होम मिनिस्टर ना हंगलकपदा मसिदा येतनाबा करिसु लैते मियाम पुमनमकना याबा चिंग तम खेनादबा बिल असिना कना अमता द सोहलोय हाबगी वफम थमखी
अदुबो लाइबक थीबदी बिल असि लाना उहनबा होनरिबा कांगलुप खरना सिल्ली पिकलबर मणिपुर तंपाक्ता म्यांमार अमदी बांग्लादेश तगी मियोय कया लाक्तुना खुंदारी यूनियन मिनिस्टर ना मखोगी वाफम पुकनिंग संगना ताबगा लोइनना मयामगसु वारी सानरगा फगदबा मौंग खन्नानबा थमलखि लोइनना चीफ मिनिस्टर दगी अपॉइंटमेंट की से सुंगाई हौरी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन की सरुक अमा ओइबना चीफ मिनिस्टर ना लुसिंगबा टीमना होम मिनिस्टर उनाबा मतमदा बीजेपी की स्टैंड चपचाना थमनबा सेम सादुना लई हाइरी अमरोमदा चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर उनद्रिबा फावबा हल्लोय हाइना इशू असिदा लौरिबा असि हौजिक प्राइम मिनिस्टर दी नुमित 3-3 निगी ओइना इंडिया की वांगमदा चतुना लैरी मसी हानदगी सेमदुना लैबा प्रोग्राम नि प्राइम मिनिस्टर की शेड्यूल चीफ मिनिस्टर ना खंगफम थोक्तबरा हाइना सु फोंदोरखि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम असि मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम कयादा मरी लेनाबा डिपार्टमेंट यावना लुप कयाना सिंधुना पांगथोकनाख्रे थौरम असिगा मरी लेनाना उजरा कया थाख्रे ngasi MFDS की ऑडिटोरियम दा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट सिंधुना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मपुंग ओइबा थौरम पांगथोकरे यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम की मखादा गो वाइल्ड फॉर लाइफ हाइबा थीम दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा चीफ गेस्ट ओइकिबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की मिनिस्टर आई हेमोचंद्रना अकोइबगी उमंग वामंग अमदी इसिंग नुंसित की फिबम भगत हननबा इमुंग अमममदा अंगांग अममम उनबा नुमित खुदिंगी उसारा अममम थाजिनबियु हाइना अपील तौखि पांगथोकलिबा थौरम असि डिपार्टमेंट असिगी सही खुदिंगी ओइना पांगथोकपा थौरम अमा ओइना पांगथोकपा नत्ते अखोइगी लेजरिबा अकोइबगी असंग अमानगी लंथुम खरा असि कन्ननबा अमदी ngak semduna thamnabagi pandamda पांगथोकपा थौरमनि हाइखि अदुना उ थामा मतमजु करम उना फै करम उना फते हाइबना चिंबा सि खरा अखोइ खन्नरगा तौरगा मसिददी तसेंगा हाइतारि मसिददी पुंग मई मंगा नांगनिनि अदुना आइना सुम लाक्सबा मतमदा मसाइना हौबदा हाइजबदा दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट अदु सपोर्ट तौबियो अखोइबसु गाइड तौबियो अखोइदि खंगजबो नते एनवायरनमेंट जे कितन फ्रेश एयर खरा क्लीन एयर खरा इसिंग अफबा थकनिंबा नुंसा सोर फजना होम मतमदा कराइ नखोइगी लंग्स कराइ द लैरि कंगला अखोइ डेवलप तौइ फै अदु कंगला गुंबा अखोइ जगह जगह के आदा कोइ डेवलप तौबु ताइ इको टूरिज्म अखोइ तौबु ताइ नसीगी थौरम अदुदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर PN प्रसाद डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर M हमेश्वर सिंह रिसोर्स पर्सन ओइना DM कॉलेज ऑफ साइंस के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर S नंदीराम सुसरुक याखी फंक्शन नसीब प्रिसाइड तौकिबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संबु सिंहना हाइखिबदा लमलकी सा उचेक सिंह हातुना कैथेल लयोनबा इखोइना थेंगनरी मखोइ सिंह असिबु कन्ननबा हौजिक हौजिक हगलक नहारोल सिंह स्कूल की महैरोइ सिंहना नाकोइनना ngakthokpa matam oire haikhi Northeast produce sell whatever he has killed. If we decide that we are going to boycott such people, and if by any chance we achieve 100% level of certainty that such people will be boycotted, I am very sure the speed at which the animals have been eliminated will definitely come down, and it will come down to such level that we will again start seeing animals. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सरुक अमा ओइना ngasi मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर NG बिजोइने लुसिंगदुना ऑफिस असिगी स्टाफ सिंगल लोइना लंफेल लेबा बोर्ड असिगी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता उचारा चनीरोम थाख्रे अकोइबगी खल काइथरकलिबा अमसुंग लमलकी सा उचेक सिंग ललोल इतिक साउना तौरकपा नुंसी हैतना हातोक पिबसिंगी मायोक्ता बोर्ड न थबक थौरम कया पाइखलकली मतुंगदसु पाइखतकनी हाइरे नुमित असिगा मरी लेना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना लांजिंग लेबा CRPF का खुसिनदुना उजारा लिसिंग अमरम थाख्रे ngasi ki thoram aduda forest ki principal chief conservator PN प्रसाद CRPF के IG मणिपुर नागालैंड सेक्टर के विजय कुमार DIG इम्फाल विक्रम सहगल अमदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मकोक थोंबा ऑफिशियल कया सुसरुक याखी DIG विक्रम ना हाइकिबदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम असिगी पांडम असि यामना मरु ओय CRPF नाम असिगी मरु ओयबसि खंगदुना थौरम असि पांगथोकपगा लोइनेना उजारा कया थाबनी हाइखी तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे पौधे जो कि आप कहीं भी लगाए जा सकते हैं इंडिया में, अगर वो आप हमें दे दें तो इन सबको कहा जाएगा कि जाते समय एक एक दो दो पौधे अपने साथ घर में लेके जाएं और छुट्टी के दौरान
अपने घरों में भी इसका वृक्षारोपण करके आए, जिससे कि पूरे देश में ये जो आपका मुहिम और अभियान चला है स्वच्छ भारत और हरे भारत का, उसमें हम योगदान दे सकें। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट पी एन प्रसादना महौसागी खल काहेंदनबा लमदम असिदा लेरिबा सा उजेक अमदी उमंग वामंग कन्ननबा होनमिनसी अरानबा मओंगदा सा उजेक हाटपगी थबक तौरिबा असि थिंगमिनसी हाइखी। तो पेड़ लगाएंगे, लेकिन केवल आदमियों के पेड़ लगाने से, लोगों के पेड़ लगाने से ही हम सारी धरती को हरा भरा नहीं कर पाएंगे, जब तक इसमें पेड़ पक्षियों का योगदान नहीं होगा। पक्षियों और जानवर और पक्षियों का योगदान नहीं होगा आपको, क्योंकि उनके योगदान के बिना हम वनों को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। ngasi ki thauram asi Jenims na susinduna Jenims ki complex ta uzara kaya thakre Jenims ki director professor Deben yaw na pangthokiba uzara thaba aduda Jenims ki doctor amadi nurse kaya su saruk yakhi Jenims students association na sinduna pangthokiba thauram aduda hospital gi tongan tongan ba ward singda association gi maikai degi dustbin thamkre Tharong mari lenena director professor Deben Lastram na haikibada aying asagi phibam honglakliba kaya asidagi kannaba akhoi khuding makna hotna minaba tangai phade World Environment Day sida pambi khada oirabsu thingam jab bijumba khar thareraga akoigi climate change kanna tawriba se khara inthana ba hona ba nong phajana marang kaina sunna ba swaina hona ba saruk yada ba yadi haidina lapiri ba masu se saruk yabi ba punum ko hangna amkhai litna thagachari World Environment Day gamari lenena District Legal Services Authority Impal West na All Manipur Bar Association ga sinduna lamphel da laiba court complex ta uchara kaya thabaga loinena umang wamang kokthok tana ba awareness kaya su pangthokki thoramadu da Justice and Kotesor Judge Tara Devi yauna miyoi kaya saruk yakhi Justice and Kotesor na chakholapagi mingda koibagi mafam yariba makhai kokthok tana ba hotnagadabani haikhi adana masida then we have to pay a heavy price if we ignore nature. In a Khanjabadi Environment Day say is an important day to remind us akoi buninjing hali nature akoi gi malim prithvi akoi bu konbi masi kaw swya ade pri kawragadi akoi gi dam akai bo gani haibasi en khanjai World Environment Day gamari lenena Manipur Mountaineering and Trekking Association na State ki Department of Forest ka khusam naduna lamdan yongna chatkadaba cycle rally among asi North East da leba secure office dagi lamthakre lamthabagi thauram aduda Forest and Environment Minister I Hemochandra MMTA gi President Dr L Surjit amadi atai makok thongba official kaya saruk yakhi Asia ki khwaidagi sahi nauba Mount Everest Singkaroi Singkhai ngan ba yauna cyclist kaya na rally aduda saruk yakhi Minister Masana rally adu lamthabata natana saruk yaduna akoibagi phibam ngaksenbagi tangai fadaba miyamda khanganna ba honekhi Legal Aid Clinic Moirang na Manipur Legal Services Authority ki makhada World Environment Day gamari lenena Moirang Community Health Center ki akoibada uchara kaya marum thakre thormaduda Manipur High Court ki Judge and Kotisor CJM Bisnupur Bini Ngangom Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary RK Memsa District Session Judge Bisnupur CS Brajachan susaruk yakhi Justice and Kotesor na miyoibana mahausabu mirai rakpa khusem gi oiba polam singdana hena miyeng changlakpana sabagi sang hengalakliba nongsuruga pangsuda suba ikang thoklaga na pungkang kangba kaya asi aikhoina numit khudingi uwa yanthalakpa thajinbana walakpana asauba maram ama oirei maram aduna tungli mirol gi damak aikhoina malem sinba thungna miyoibana hingbada tangai phadaba ma oiriba uwa thajinba tangai phadre phongdokhi Forest Department Sangai Protection Forum Wildlife Wing amadi Local Club NGO kaya ga khusam naduna Kaibul Lamjau National Park manungi ahanba IB dagi ani suba IB phawagi lambi gi akoibada World Environment Day gamari lenena lamtu sengdokhi World Environment Day thorong gamari lenena NSS Cell Moirang College gi volunteers singna Moirang INA Complex dagi Adopted Place Sandra Phawba Environment ki awareness puba khongsat amasat ki Sendragi akoibada uchara kaya thabaga loinena dustbin kaya su thamkhre ngasigi thorom aduda Moirang Municipal Council gi Chairperson M Romi Balasu saruk yakhi Moirang Municipal Council na su sinduna
Sendra Ombanura Thel Garden the Su Environment Dega Mari Lenana Usara Kayamarum Thakre Thoramaduda Mahotki Director N Git Kumar Joint Director Uttam Moyang Municipal Council Ge Chairperson M Romibala Susaru Yakhi Desam amasung All Manipur Recognized Private School Welfare Association na kusam naduna World Environment Day thoram konthozam la yambi laibung da pangthokhi thoram aduda Association gi President L Joy Desam gi President L Angamba DM College of Science ki President Professor Dr. T.S. Sobita Oriental College ki Oza Dr. T.B. Singh konthozam la yambi chakhwat thorang marup ki President ke Manaw Susaruk Yakhi thorom gi saruk ama oina ayukta kai sampat taringda u amasung lai tharaba matungda slogan changdam nabasu pangthokhi Sadar West and Central Forest Division Imphal Sinduna World Environment Day gi thorom ga mari lenana konthozam la yambi gi koibada u chara chamanga hena thakre People endeavor for social change Ribamna Su Barak Valley Center Baptist Church ta World Environment Day thoram pangthokhi thoram gi saru ama oina uchara kaya su church ki akoibeda thakhi Tayaima Charitable Trust Kaksing na su World Environment Day ga mari lenana Kaksing ningthau lekai da leiba irum ningthau gi laibungda uchara kaya marum thakhi Kaksing Educational Trust na su Environment Day ga mari lenana angan sing Eco Park ta uchara pambi chamaram thakre Science Teachers Forum na su Poiro Khongjin High School ga khusam naduna World Environment Day thoram yaripok ta pangthokhi thoram gi saru ama oina oza amasung mahiroi singa loinana school asigi akoibada uchara kaya marum thakhi forum asina Andro High School ga khusam naduna school campus ta ngarang uchara chanirom thakhi World Environment Day thoram Youth United Mutual Bond of Initiation Yumbi Nauria Pakhang Lakpana su pangthoktuna Kendra sigi tongan ba mafam singda u thaba khana nena bagi thoram Dr. S Manautona lusingduna pangthokre loinana kodom popi mamang lekai de saba miyam gi iruzafam amasu Manautona miyam da khusinakhi Rain Forest Club Tamenglong na Western Forest Division Tamenglong gi makhada Tamenglong da nungtigi phongba paukse desam amasong Tamenglong Times ka khusam naduna World Environment Day thoram Indo Stadium District Headquarters ta pangthokhi thoram aduda DC Tamenglong M Likham ADC Tamenglong gi Vice Chairman Guisinang Kolomdoi Suba Assam Rifles ki CEO Chinmaya Burma CMO Tamenglong Dr. Sambo Susaruk Yakhi thoram asiga mali lenana pangthokiba Cross Country Race Walkathon Painting Competition da makok mathang tarabasingda Anamatum Singyan Toki, Sangdai Kulna Green Village Amasung Wigalong Tamenglong Ward number 2 Part 2 na Green Award ki mana Funky, Sangdai Kulgi Kunza Pumna Magta Solar Lamp Amamam Suyan Toki. Amaronda Mantri Pukri Dalaiba Humpumapan Suba Battalion CRPF na su World Environment Day gi thoram pangthok pagaloinana Commandant SP Upadhyay amadi atai officers singaloinana campus manungda uchara chamangarom thakhi hauzik pawgi marak thana break ama laujari Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzena Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem and 25th Apollo. Hurry, limited 6. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual based learning sigi kanabadi bakliba adubu laina khanghan bangami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Vigo Hotel. Build your success BYS Palace Compound Machalema School. 6% taba ngamdarapasi nova amasung device coaching institute animata credit division device ki hostel da lejadana device ki financial return cost anima yawa ga mai pa ko sing ngamdarakhiban. Admission is going on. Pain Relief Ointment
ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯅꯥꯕ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯇꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯈꯨ ꯅꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯤꯞꯁꯥꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯤꯛꯂꯥꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯤꯛꯂꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯒꯦ and wishing Likla on its 25th celebration. Slope Lane Public School, Khongzom, Manipur. Admission open for class 11. Biggest and finest boarding school in Northeast India. 100% pass percentage in CBSE class 12 examination. Contact 961-5965-922 9856-835024 www.slopelandpublicschool.com. ब्रेक की तुंगदा तरामना उक्सरी मखाताबा पाउदा जेसी ILPS की कन्वेनर ओरंबा KS रतन बु वांटेड लाउथोरक यानिंग दे मणिपुर दा ILPS ना हलो हाइदना उसे कोन कोंगबा मखा नंदैबम लेकाय अपुनबा मैरा पाइबी अमदी क्लब न सिंधुना ngasi लाइनिंग थौ मोरिबा कम्युनिटी हॉल दा मियामना वाकत मिफम अमा पांगथोखी खोमराम रतनबु मणिपुर पुलिस ना वांटेड लाउथोकपा यानिंग दे हाइना खोमन जोन 3 दा क्लब अमदी मैरा पाइबिना सिंधुना वाकत मिफम पांगथोखरे मणिपुर दा ILP सतना हलु हाइबा दाबीदा अराबती लिलोंग मपाल कैथेल संगदा मियामना वाकत खोंजंग अमा संगसिनख्रे उरुप अराबती अपुनबा मैरा पाइबी अमदी क्लब ऑर्गेनाइजेशन न सिंधुना चथकिबा खोंजंग अदुना मणिपुर दा खुदकता ILP सतना हलु फाजिनकिबा महिरोय कंडीशन यावदना थादोकदबनी अमदी जेसी ILPS की कन्वेनर ओरंबा KS रतनबु मणिपुर पुलिस ना वांटेड लाउथोकपा यानिंगदबा फोंदोखी तुंगदा खोंजंग संगसिनलंबा सिंगना ह्यूमन चेन सेमदुना खोलाव कया सुलावखी Silong Manipuri Students Union na Silong da leiba Manipur babanda Manipur da ILP satna hanana ba khongjang sangsin khre yelau mi gi punsi kansi ekhoi ILP pami mito mian cha amata na iramdam asigi mapo oiba yaroi singmi tami punna yelau mi kanminasi ILP gi mingda e mesel khut thok na biganu amato oina sangsin minasi haiba placard sing paiki Inquiry amata tawdringaida khomdram ratanbu karamna wanted lauthoklibano police department asi lairik haitaba ain khangdaba organization amara haina senior advocate khaidemani na phongdokhre wafam asing asi mahaki yumda pangthokpa pawmisinga unaba amada mahakna phongdokhibani mahakna makhata araduna JC ILPS ki convener oiramba KS Ratan ain na yadaba UNLF ki flag pairaga wasakpagi photo ama social media da thadoi haibagi matangda hawkhiba jun anida mahakpu wanted lauthokhi mahakpu फाबा नत्रगा पाव पीबदा लुपा लाख मंगा पीगनी हाइनसु PR ओना थादोरक सेरोल अदुदा पल्ली निमिन अदुगी निमिदांगदा रतन फोटो अदु अरानबा सेमजिन साजनबनी हाइनसु सेंगदोखी अचुम चुमदा येंगदना मी अमबु वांटेड हेक्टा लाउथोकपा असि आइनगी मियेंगदा याब्रा करी बेसिसता वांटेड लाउथोकलिबनो FIR नत्रगा इन्वेस्टिगेशन अमा तौगे हारबदी मदुगी ममांगदा इंक्वायरी अमा संगी हाइबसी पुलिस डिपार्टमेंट ना खंगफम थोई Social media da Chief Minister O Ibobi amadi Deputy Chief Minister ga khangamna flag pairaga wasakpa photo thagaliba adudi karam tawba tare makhoida kari action lokhat kadori haina suphong dokhi photo amun thagala era ga hekta FIR lokhat piyabra adude inquiry mi changya kalai bo mu chi chunguni preliminary inquiry mi tawdar ne darapta macha gasi lere machi khangi kanana thagala kono thagala komi don su chummen thagala and I had to put on to like Kanda FIR for investigation. FIR Adi investigation the Kalere Hankanda FIR Academy. And prior to that investigation to bring Mamanta preliminary inquiry metawadana. This is law laid down by the Supreme Court. Mahang makata na phongdokhibada potyan toba non manipuri pharubagidama KSA gi thongmi manga police na phajinduna thamliba asi yamna laibak thibani sarkar gi food safety unit na thabak tawdabadagi KSA na phagaluba non manipuri ani gi mathakta kari action lokhatlabage CRPC gi section 58 gi makhada phagatliba mioi sing condition amata yawdana thadokpa yai
isu mayam si thoknana ba sarkar na sinbani sarkar gi thawong asina Manipur da president rule langhanabagi machak soidana oirakpa yai sarkar asimi kap thoklasi isu mayam asi loisina ba honarasi haiki enforcing agency ne na laiba mayam se moina bu tawrdi adong akhoi yagadam ne na lai thokpa chumde maramdi akhoi da so eba adona aram na tawriba police department gi manung da aram na tawriba se machi chum thokpa taeba moi se ain gi matungina dan bi pifam thoya president rule se Manipur government na magi kaida asina president rule la annabigi maram oya soidana la kadaba male tha tarigi manunda already comment se tengam su tengna makeup thoksi Khomdram Ratanda Siriba Maral asi government na sumde phanaba lauthokiba asidagi handoknaba all Manipur Tammi Singmi apunba nupilo Bisnupur apunba Kanglai apunba Manipur kanba Imalup amadi Iraibag Inat Chanura loina silon na taksilli Mahapu maram sadana police ki maikai wanted lauthorakpa sigi nungi oiba wahanthok miyamna munna khangi natai sadaba yumpham yaudaba mari lenadaba wari asina ILP gi ihau nathai hanmangamloi haiba Manipur government na amadi sarau tawbada yauriba khudingmakna mayek sengna khangjinma mathau tai JC ILPS na sangsilakpa khongjang khudingmakta lupsing asina saruk yagani hairi JC ILPS ki convener oiramba KS Ratanbu Lalau Luka Samnai Haiduna Mahapu wanted Lauriba Sigi Matanga, Praza Singna Hanglakliba Wahang Singi Paukum, Sarkar Asine Pifam to Ihaina, Emilia Arke Anana, Paumising the Fondo Cray. Magi photographs Chumbalam by Mayams Yenere Uzixia. Hadagi proclaim offender PO, IBC, Messi Yabri at the driver. Now it's a heated debate in Habitat. Although Quigi government gives you what are the political compulsions? No, they are quite Tanavana, Quasi cabinet ki part moide, on the type of the contingency labino, exigencies labino, hyper the Yumpum or edition, long advine idea to advine something something edible, which is public domain, the map, Habagi, Chumba, Lamba, legally Chumba land by Wafam Lakpanina, city, government, Namadu, Kai, the Quinto, which mean the Lalis, the government clarification, PM to Enkale. President Angiba question see we government answer to women kali ain land do government is answerable lalam taragadi madu handupur ke sukai din lowe ainama koi government soi bidagi natraga true bona fide mistake hagadra land ba matorami haibigi wapum si taseng madu issue mo taragadi land ba chumrai bi sim seng dok pai si ya mathok ta en kale sigi photo si da kyam ko jano where it originates sai bi se Quite come the moment this hanging to Jesse I'll be to Kunangi photos late of Jala. I know hanging the say. Lugide singer low must take its own course, but correctly. When low takes its own course, but it should be correctly. Adoi Pami, I believe in that. Aran Malami and Sanjali Hype Targadi that is subject to strict proof to Hype Die, Hang Charles it put the Wungam Batabni, Rahing Charles it the Wungam Jagadi. KSA gi thami singna thumda potyan toba non Manipuri ani farubagi damak police na KSA gi thami manga phajinduna thamliba asi athuba matamda condition amata yaudana thadokadabani haina yumnam laikai lairembi apunba maira paibi amadi Indo Burma Road Sports Association anina punna sinduna yumnam laikai da wakat mi from pangthokre akogi kannabai dam changsilu da moyu phabai bese yamna fataba potam ni maramaduna masida akogi concern akogi government ki concern oi ba koi official sing aduga mantri sing aduga leibak ngakloi khudimak na masi si kilang thuna khandabiraga koi angang sing si thuna condition apta ne yaugna thadokpiu JC ILPS के कन्वेनर और नंबर रतन बो गवर्नमेंट वांटेड लाउथोकिबा सी इलाउमी कन्ननबा इहोबो नाथै हन्ननबा मियाम द सममनबा थोअनबा सिनबनी हाइना CPI स्टेट काउंसिल की डेप्यूटी सेक्रेटरी एल सतिन कुमार न फोंदोखरे इराबत बबन द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा सतिन कुमार न हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा गवर्नमेंट लौरिबा फिरेप असि अथुबा मतमदा हंदो अमरमदा फूड सिक्योरिटी सना हनबदा सममनबा कया लैरिबा असि मरि लेनबा अथॉरिटी ने यंगसिल्लो April May gi seng paisiduna thamlaga yanthoktriba karigino masigi mathakta ration card pidana leiriba asisu atuba matamda pigadabani haiki
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯣꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 5 ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯄꯨꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯧꯏ मियामगी इहौदा पिकलिबा महैरोइसिंग यावहनबना अखोइगी तुंगी खुनाइदा चावना अकाइबा पिरकनी हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर A.K. मीराबाईना फोंदोखरे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सिंधुना पासोई पार्ट 3 कम्युनिटी हॉल पांगथोखिबा अहानबा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड यंथोकपगी थौरमदा वाफम असि फोंदोखिबनी थौरम अदुदा युरंबम हाई स्कूल की हेडमास्टर ओरंबा एन कोमल MIS ब्रिकफील्ड की मपू M इबोतोंबी ITI की डेप्यूटी डायरेक्टर ओरंबा टी सना जाबसु सरुक याखी मिनिस्टर ना मखाताना आंगांग सिंबु लाइरिक निंगथिना तमहंदुना तुंगदा अफबा खुनाई अमा ओहेन्नबा माइकई कयादगी होदनरी अदुबु मयाई काबा चिंजाक यावना तोंगान तोंगान बा माइकईदगिसु महैरोइ सिंग मांगहन्नना होदनरी पिकलिबा महैरोइ सिंगी वाखलदा बन ब्लॉकेट की वाखलोन चुबा हरोगलिबा असिसु अफबा लंबीदा चटपगी वाफम नत्ते यारिबा मखै मियामगी इहौदा मखोइ सिजनरोइसि हाइखि सखंगदबा खुलाई पाइबसिंगना ngarang numidang changobung haijin phamda nongmai kapsilakpadagi truck driver ama sokle soklaba driver asigi maming Sanjit Pradhan chahi kuntaruk apokpa Ruda Bahadur taphau Nepali khuldagini asigumba thagdok adubu Gorkha Samaj Senapatina kanna yaningdaba phongdokre hauzik pawgi marak thana break amamuk Hainaugi asengba mahau pambirabadi Lecture Freshy Mango Puns adusu sumnatagi lupa tarada 600 ml na to 1200 ml Freshy Mango drink leibada Mimi noodles lemna hapchagani champrado na fresh oining labadi thakpiyo Freshy Nimbu Pani punamaktagi fresh amasung pure oiraba Freshy Sign Tutorial Center Wangkai Kaithal Asangbi Sahi Khudingi Leptana Paba Mahiroi Puthukuna Lagiba Sign Tutorial Center da Andak Sahi Gisu Tarataruk Suba Position da Burul Dep Huidrom Amadi Kunmari Suba Position da Laima Pokpam Merina Devi Yauragle Admission open Class commenced from 20 June 2016 Last date of admission 18 June 2016 Please contact Sign Tutorial Center Manipur की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरिबा दागफम फहनबंगमी टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MG Avenue Imphal Sabalabin matungina inkhalibu na pimsa sinda awaba jiting pangi awaba kaya lagi khasitang oirabisu kanaba phangnaba nipi macha khaktangi oiba higher secondary school ama mamang saidagi mayamgi dama budul tamjakare ngasimak Ascent Girl Academy Sangolman Vijay Govinda mamangda mention biro Hachangi labor sorakpadagi puju singaktaba hachang choktarpa tumba chaba yaraktaba khong hama nungairaktaba singidamak amatta nairaba upaidi Jolip Syrup amasung Jolip capsule bu changina sinabiyo UNACO School Excellence in Education Kongman Zone 3 West Admission Notice for Class 11 Science Session 2016-17 Last date of form submission 8 June 2016 Date of entrance dates 11 June 2016 Saturday Exemption of admission and the tuition fee for rank holders in High School Living Certificate Examination 2016 038524463884 Amukahana taram na oksari makataba pauda Permanent Management Body ama semduna kekrupat ngak senbagi mathau tare haina UCM ki President Johnson Elangbamna marilena besingi pukning singsilakli Wafamasi United People's Administration Council upakona thasigi tangtara nipalda kekrupat tapangthokadaba tara mangarak suba thawbasing ningsing thoramgi mangoina na pangthokpa kekrupat sengdokpagi thoramda phongdokibani
Johnson na makatana kekrupat asi athoba singi ningsing numit khaktada miyam changhan ba maramna mapu pandabaga pangkhak oire complex asi mapung phana yingsinba ngamna ba government ta haijakhrabasu ngasi phawba thabak oina pangthoraktaba asi pende phongdokhi Mangna makatana India government amasung NACN IM gi marakta framework agreement sign tongnakraba matungda hojik amok naga semgani haina media da phongdorak liba sigi matangda government na sengdokpham thoi haiki circle kharedagi handa koi pan naga koi ho ama gumba ama semna nabagi anaba leire haidana morung express ta phongdokhiba Nagaland based over madu kadai phabo chummi na jaga chumde haibase clarification sarkar gi makai dagi su hojik phabo thamdaba aduna koi jam tangai fadana koi Manipur gi irang mayam leire hairgasu hojik June 18 asi observation asi aduki matik maru oi Manipur gi apun bagi saktam masi ngak anaba amri koi gi oba firip sing asi koi hena chesin lomin na bagi numit aduna na khanjai Bom langsinba yaningde miyoibagi punsigi mamal khangbiyo haina ngasi Androda wakat mifam ama chathakre All Andro Youth Club Association All Andro Mairapaibi Association amadi Eastern Scheduled Caste Students Union Andro na sinduna pangtokhiba wakat mifam aduda All Andro Mairapaibi Association ni nupi amana phongdorakpada Rimsta Deputy Director Administration Oiba Rajendrogi mayumda bom langsilamba yaningde matungda amu hanna tawbiganu haiki Ing signal laizariba khagi prajamiyamda aki tusungba pokhanbigano kanagumba iramdam sigi iraiza singna kanagumba miyoi amada yaningdaba pendaba leiragasu pathengnena wari sanaraga yanaba puraknaba honnabiyo karisu khanjadaba khoi prajamiyamda asigumba aki tusungba si lehanbigano matungda amukhanna yumlakta bom thambigano haibasi presa madi media gi khangda wahai singsi ajeli Jenims na achangba senpham puthokuna layeng libi tera sapam leiraktagi tamphasana gi haksangi phibam phagalakle mahaki khongna ma lokthokraba matungda masagi phibam phagalaklebi tamphasana na phongdorakpagi matung inna hanna mahaki masada chikpana ba kaya phawramba adu ngasidi karisu tawkhidre mahaki masagi phibam ningthina layeng bibagi damakta Jenims bu thagatpa phongdokhi yai ragadi rama pum pokura samana re handa kan medical le ngana do oi thamba khong susarna tingto payam na bagi sem bi ni na mara tak pi ba do de ai ana di ai bagi lambi se udre na ai khalam mo bane de go ste sound ji khala na mayam na dagi kasim dia da lai bai ni si ba ai tare mayam mo to ni san to bure na ai ni si bin pang dia na tin pang dia mayam du se ai ki matin mai ai tare ba Director Professor Deven Lestram na mahaki lokthokraba khong nama adu aphaba makhalgi khusem gi khong ama hapna na bahonaragani Jenims ki apambadi tamphasana na mahaki macha masu singaloina na nungai ni hingba ngambaduni haiki akoi pumana makbu support tawjabanina loina Manipur gi organization akoi gi section mayam da gi su akoi makbu support tawbirakpa asida akoina akoi gi Manipur gi miyam prajabu makheli ki thagachari mai tawna makna nomudi le peraga magi masa singaloina na noga leiba pulsido adu yengmani akoi Jenims ki staff na pamjari base Nauria Pakhanglakpa Kendra gi manungda laiba National Rural Health Mission gi makhada Kwakaithela Stram Lekaida nauna sagadaba Primary Health Center gi phibam MLA RK Anana Chatuni yangsin kre Khongsat aduda Ayush ki Director Dr. Lokendro amadi Health Services ki official sing susaru yakhi Sahi amagi manungda Health Center asi losinaba pandam thamli haiki Khongsat aduna Manipurda amata ngairaba Konjang Lekaida laiba Homeopathy gi dispensary yangsin ki Mongsanga gi Primary Health Center amadi phamung tara laigadaba Ayush ki semgatliba hospital gi phibam su yangsin ki mahangna makhatana haikibada semgat sagaliba sing asi chahi amagi manungda loisinaba pandam thamli Manipur gi hojik oiriba phibam gi matangda palladuna mahakna haikibada Manipur da yalaumi kanjanaba bill ama act olhanbada Churachandpur gi isil inaw singna yeliba si wakhal khanthaba matam oire yaningdaba lairabasu waroisin purakna bahonamina si haiki Healthcare sector the major trust ama hagadra sina maru marga parks in urban areas the located population sing maximize to woman go rank khale ado si koi kan to na thum matam da koi ja travel ga sa na magi film system sari hai jab tare ana makata na koi kan se me kola gi se later part me kola se visit to ne koi page le se the sisu I've been demanding for the last many years koigi lagi double let tawa parijat ana
Federation President Health Minister ingi matandagi tanasar pune ada state siong khatsena adago District Legal Services Authority Tamenglong na sinduna nongmagi oiba legal awareness thoram amanone Part 4 Peaceland Community Hall da pangthokre Manipur State Legal Services Authority gi makhada pangthokiba thoram aduda CJM Tamenglong e nautune sori su saruk yakhi tongan ba resource person singna poverty scheme mawong sumna paikhan abagi matangda wangangki National Film Critic Award Panglakraba Megachandra Kongbam Banyan Repertory Theatre Imphal na taram na okre Wangkai Ningthem Pukri Mapal da Laiba Theatre Asigi Rehearsal Hall da pangthokiba thoram aduda National Award di Makonmani Mongsaba Theatre Personality L Angautombi Film Critic AC Netrajisu saruk yakhi DRPR gi Director su oiriba Megachandra Kongbam Theatre Group asigi su chairman ni Divisional Veterinary Hospital Jiribamna Sinduna Waheng Lekaida Sasan Amadi Huida Kaptopagi Tabak Narangdagi Sathakre Tharamaduda Deputy Director Dr. T.S. Surkumarna Hui Angawbana Sikpadagi Sansu Ngauropayai Makatana Jirigi Atai Mafam Singdasu Hida Kaptok Higani Hairi MLA Local Area Development ki makhada saba ikaw yongkuman amasong pukhaw ahalupta saba multi-purpose hall ani kendra sige MLA su oriba speaker TS Lokesor na miyam na kusinakre thoramadada khulgi lusingbi kaya su saruk yakhi government na paikhatpa chakwa thorangi thabak singda miyam hopna saruk yaminaduna chakhatpa kendra ma oinaba hotnabada saruk yaminasi multi-purpose community hall singa si isagini khanna season nabinaba Lokesor na appeal tawkhi Civil Defense amasung Forest Department na Relief and Disaster Management Department ki makhada National Disaster Management Authority ki matenga loinena Village Authority ki lusingba sing amasung naha singi oiba Disaster Management Training Program ama Longmai Bazar Community Hall da pangthokre Natural Calamity thoklakpada matau karamna asoi angam thoktana ba thabak lokhat kadagi haibagi matangda mock drill su pangthokhi Ngarang numidang none patri da laiba yum ani maina tumna sakre yum adu maithondi gangmai kauba amagini Friends Union Club Kongnang Paidekpina Ningombam Nilakumar gi mijeng makhada Kongnang Paidekpi nongmai kapam lairaktagi Waikhom Laikai Thong Phawbagi Marakta Laiba Imphal Turel Torban gi Pali Nongna Semjinba Hawkhre Club ki Secretary Baljin na Hana Lambi Oina Chatnaramba Torban Pali asi Amot Akai Hundokom Onthorakpadagi Usi Makol Sajillaktuna Ising Ichaw Matamda Awaba Thengnabana Makhatana Amot Akai Langthokpiganu Haikhi Nilakumar na kilometer anirom sangba Torban Matek asi mawong marin tadabadagi Ichaw thoklakpada khudong chadaba kaya mayok nariba asi yenglaga Club ko khusamnaduna thabak asi pangthokpani haikhi Manipur na sinduna UPSC na lauba Civil Services Exam da mai paglakhraba Kuman Them Daina Kritidas Thoksom Haridas Rajkumar amadi Khatrimayum Sibakanta okpagi tharom ama Lamphel da laiba IMA Hall da pangthokre tharom aduda Babina Diagnostic Center gi Chairman Dr. TSW Manipur gi President KS Langamba All India Radio Imphal gi News Editor Ibom Sa Sharma Sandel gi SPN Hero J Sports gi Director Dr. Harmit Pauza su saruk yakhe Kumbi Kendra gi Kunmapan by Kulhumdoi Wangu digi Manung Sanba Wangu Sandelda Hana Congress ta Yaramba Mioi Kuntra Mangana Party Thadokune En Mangi gi Makhada BJP da Yaukre Makoina BJP da Yaurakpada En Mangi na Taramna Okladuna Prime Minister Narendra Modi na Wangnongpok State Singda Chawkhatnaba Hakthengna Thabak Oina Paikhat Palu Singba Amani Kumbi Kendra gi Thadarakpa Local Development Fund gi Senpham Lana Sizinare Thabak Kaya gi Mingda Sel Lokthokuna Miyam gi Senpham Matle Atuba Matamda Press Conference ama Pangthoktuna Miyam Mamangda Achumba adu puthoklagani haikhi Iram Siphai Mayai Lekai gi Imphal Turel Mathakta Sariba Suspension Bridge Matam Kuina Sembidana Laibadagi Iram Siphai gi Nahasingna Semjin Kre Thong Semjin ba aduda Hana MLA Oramba Salam Joy Pradhan Oramba L Krishnamani Ward number 9 gi Commissioner CSPO Bata Ward number 10 gi Member Y Amuzauna Mateng Pangbirakpagi damak Lekai Miyam na Thagat Pafongdokli
Nong khajik hek tabaga achan bigai lobuk amadi khabam maning laikai yumsing ising thumjin ba koknabagi damak mafam asigi praja miyam na hawraktuna khabam laikai gi nala mathakta ain kaina yum sajinba dukan phamjin ba sing thugai khre ngasi ayu angan badagi yai fasindam naharol club amadi kontha khabam development association gi miyoi sing yauna khabam lamkhai dagi koirangai airfield taba jen gi mafam sing maibam khongnang khong amadi chumbrai khong taba lambi singi nak yatta nala gi mathakta sajilamba dukan yauna encroacher kaya JCB sizinadun takhaiki Yaifa Sindam Sang Naharol Club ke President P. Brojendrona Hariba Lobuk Sing Amadi Masigi Akoi Beda Kundari ba Mafam Sing Asida Nong Khajik Tang Tabaga Ising Isau gi Mayok Nabadan Natana Lobuk Kaya Lau Ubaya Dana Laibedagi Masigi Khongthang Asi Lokhat Pani Matung da Su Kanagumba Sing na Asi Loktokraba Mafam Sing Asigi Mathakta Amuk Hanna Lam Khopjin ba Yauna Drain gi Mathakta Phumjinduna Sizinaba Yaroi Haiki Assam Rifles na Vocational Training Center ama Imphal East District ki manung chanba Nongren Village da hangdokre haujik thabaki pau amuk phangbigani Thabaki pau pizari Education Department ge SSA ge Upper Primary Oja Punna Chamri Yankhai Manga Laugadori Masigi manungda Science ki Oja Chani Subna Ahum Mathematics ki Oja Chani Subna Mari amadi Social Science da Nimpuni Pani Hari Yandrabada graduate pass torba Miyusna Darkhas Tharpa Yagani Hari Department Asimaki Sarva Shiksha Abhiyan ki Makhada Primary Oja Chamri Marfumapan Laugadori Yandrabada class 12 pass torba Miyusna June Gitang Kuntare Faugi Manungda Darkhas Tharpa Yagani Hari Department Asimaki graduate Oja Chahum Subna Tare Laugadori B.Ed pass to Bagaloina degree pass to Bamus na Darkas Tarpa Yagani Hari Department Asimaki multitasking staff Chama Marfuda Hundoi Logatori Metric pass to Bamus na Darkas Tarpa Yagani Hari Amaromda Department Asimaki office assistant post Chama Hundra Nipan Logatori graduate pass to Bagaloina computer amadi typing knowledge like Bamus na Darkas Tarpa Yagani Hariba Pumsing Asiki the Matamasagi Chai, Kuntra Nipandagi Hendriba Musina, Jungitang Kuntare Pawagi Manunda, Darkas Tarpayagani Hari. Manipur Style Power Company Limited MSPCLG, 3rd grade, 4th grade, Control Room Assistant, Amadi Junior System Assistant, Watchman Cum, Cleaning Assistant Punna, Chatruk Marfu Logadori, Masagi Chai, Tara Nipandagi Kuntra Nipan Pawagi Manunda Laiba, Yamdrabada, Class 10 pass to Bamusina, Laki Bajungitang, Tara Pawagi Manunda, Darkas Tarpayagani Hari. Jenims ki staff nurse Chani Taramapan Logadori, Masagi Chahi, Tara Taretagi Kunmatui Pawagi Manunda Laiba, Class 12 pass to Natraga, JNM pass to Hindi, English, Amadi, Manipuri Kamba Musina, Darkas Tarpayagani Hari. Mathakta paliba thabaki pau singa sige akupa marol babu parata leiba job center dagi khangbi bayagani thabaki pau atang sida loijare Makataba Pauda, Handicap Development Foundation Manipur gi chahi mi from asi Manipur Press Club ta pangthokiba loinena na tathiba miyoi singda hearing at yanthokre thoramadu foundation asigi chairman Dr. C.S. Rupachandra Art and Culture retired joint director Sapam Baigya amade All Manipur NGO Forum gi secretary general K.S. Single na chingba miyoi singsu saruk yakhi Thorongi saruk ama oina taramari suba Anjali National Children Festival da mana phanglakiba mairoi sing amadi thoidok hendokpa mairoi kaya da mana mathum pidunai kai khumnakhi nataba amadi obagi sakti walaba nupi macha singna saba jagoina ayengba singi pukning singsinki Foundation asigi Secretary General Dr. Sapam Jasobantana handicap singna thengnaba thodok wathok singi matangda wafum kaya phongdokhi Hauzik sanabagi pau amuk phangbigani पृथ्वी की सकनाय रबी लमदमसिगी बॉक्सर MC Mary Kom बॉक्सिंग मसाना दगी सही अनि पोथारगनी हंदक करिगुंबा एमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ना वाइल्ड कार्ड पिरक लबदी हंदक पांगथोकदौरिबा रियो ओलंपिक्स ता सरुक यागनी हाइना Mary Kom मसाना ISTV न्यूज़ दा फोंदोरकली अगस्त की तांग अनिदगी कुनमाथोय फावबा ब्राजील गी रियो दा पांगथोकदौरिबा समर ओलंपिक असिदा यावबा फंगनाबा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अमदी एडो कमिटी ना होटनारिबा असि फंगमंगम लबदी मेडल फंगमंगम ना होटनागनी हाइखी अदो फंगलगदी होय याम नुंगागनी यामना हरावगनी
ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯜ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛꯇ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯕꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯣꯟꯖ ꯐꯪꯕꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭रीम्स अमुक लाइगनी सही असगी मार्च कुनमंगादगी कुनिपान फाउबा बैंकॉक पांथोकीबा मरीसुबा इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप ता गोल्ड मेडल लौरखरबी लंगथबा लेफ मयाई लेकाइदगी थौ विद्यारानी ओपगी थौरम अमा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लंगथबा लेफ लेकाइदे पांथोखरे थौरम अदुदा लंगथबा लिंगोंबम ग्राम पंचायत की प्रधान ए मनी ऑल मणिपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एन कुमार मैतै सुसरुक याखी नावरमथोंग खुलेम लेकाइदा लेबा यूनाइटेड जिम मणिपुर की मंगा सुबा मपोकुमन थौरम इपाथको कम्युनिटी हॉल दा पांथोखरे थौरम अदुदा एमएलए के एस जॉय किशन जिम असगी प्रेसिडेंट टी एस एलेक्स इपाथको की प्रेसिडेंट एस बीरधजा इप्सा के वाइस प्रेसिडेंट के जॉय चंद्र सुसरुक याखी चैंपियनशिप कयादा मना लौरकलबा जिम असगी सानरी सिंगदा मना मथुम पिदुना पुकनिंग थौगतखी मना लौरकलबा अमदि जिम असिबु मतेंग पांगलिबा मियोय सिंगदा मना मथुम पिनदुना इकाई खुमनखी सीजन असिगी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की दमक असि मंगानी चंबा निमित्ता फुटबॉल सानरोय कुनमंगा अप्लाई तौरखिबगा लोइनेना पुन्ना सानरोय चामा कुंथ्रा हुमदोय ट्रांसफर की दमक अप्लाई तौरकले हाइरी अमरोमदा ट्रांसफर तौबगी अरोइबा मतम जुन निपान फाउबा सांगदोकले हाइरी मणिपुर स्विमिंग एसोसिएशन सिंधुना हुमबुद्रा सुबा सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप अमदी तराहुमदोय सुबा नेशनल मास्टर एक्वाटिक चैंपियनशिप जुन कुनिथोयदगी कुनमरी फाउबा स्टैंडर्ड कॉलेज स्विमिंग पूल कोंगबदा पांथोकलगनी हाइरी रॉयल फुटबॉल क्लब नागमपाल सिंधुना नादो ग्राउंड असान बिगैदा टीम तरानिथोइना ग्रुप मरी थोना खाइदोक्तुना था सिगी तांग कुंथ्रादगी चथरिबा अनिसुबा रॉयल कप की ngasi sanakhiba ahanba मैच ता केएमसी कायरंगबो बेंगलोर मैतै एफसी खाबमना गोल अनि अमदा अमदी अनिसुबा मैच ता अरुण एंटरप्राइज सिमैरोंगना केनबेक थांमैबमरु गोल अनि अमदा माइथिबे पिख्रे hayeng ahanba मैच ता केएमसी कायरंग अमदी यूबीएसए लिलोंग सजिंगा सानगनी अनिसुबा मैच ता एसडीएस लमदेंग खुनौ अमदी एलबीएफसी लंगथबालगा सानगनी हौजिक मखाताबा सानबगी पाउ बोयानिंग थौजमदगी अमुक फंगबिगनी कैराव फुटबॉल यूथ डेवलपमेंट सेंटर कैराव पित्रना सिंधुना माइभा कैराव पित्रदा टीम तरामना ग्रुप मरी थोंना खाइदोक्तुना मामांग थागी तांग कुंदरुक्तगी चतरखिबा अहानबा स्टेट 11-7 एसाइड अंडर 45 kg बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba quarter final match ta SWECA football club thiamna KUKA team B kairau makting bu goal ahum amada maithi biduna semi final sangkhibani SWECA football club thiam gi mai papugi goal singadu bankim manisana amadi berlin na match ki kunsuba nipunitoi suba amadi nipumapal suba minute sankhi अनिसुबा क्वार्टर फाइनल मैच की सानखिबदा YDCC कैराउना KUKA टीम ए कैराउ मक्टिंगबु गोल अमा सिनोदा पिदुना सेमीफाइनल संख्रे YDCC कैराउगी माइ पापुगी गोल अदु एल तरुण कुमार ना मैच की 39 सुबा मिनिट चंदुना मैच असि माइ पाखिबनी मैच असिदा YDCC कैराउगी सानरोय एल जेडली अमदी KUKA टीम ए कैराउ मक्टिंग की सानरोय मोमोदा सेंटर रेफरी ना येलो कार्ड पिदुना वार्निंग तौखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी हायेंग अहुम सुबा क्वार्टर फाइनल मैच ता TFC लंगथबाल अमदी ताबसपा ताबुंखोका सानगनी मरीसुबा अरोइबा क्वार्टर फाइनल मैच ता SDC शामुरो अमदी CSR सनम चंद्रोका सानगनी ग्रासरूट कोचिंग YDO हाइनो खोंगनिम्बिन सिंधुना ऑर्गेनाइजेशन असिगी ग्राउंड ममांग सही की दिसंबर तांग कुनमरी दिगी रखिबा था तरुकी ओइबा ग्रासरूट फुटबॉल कोचिंग प्रोग्राम ngasi लोशन खरे लोशन बगी थोरमदा हान कदागी एडिशनल चीफ इंजीनियर वेरंबा सोशल एक्टिविस्ट के मनोरंजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कोच एजुकेशन टेक्निकल हेड एस एकेंद्रा मदी लमदम अदुगी फुटबॉल बु पामजबा मियोय सिंगसु सरुक याखी पांथोखिबा कोचिंग प्रोग्राम अदुदा पुन्ना अंगांग यांखैना सरुक याखी पांथोखिबा कोचिंग प्रोग्राम अदुदा कोच एस एकेंद्रो सीनियर प्लेयर फुलेंद्रो एम जोनी डीपी अहंजाउना सरुक याखिबा अंगांग यांखैदा तंबी ताकपिरखी
लोइसनबगी थौरंगा मरी लेना कोचिंग प्रोग्राम अदुदा सरुक याखिबा अंगांग सिंगदा के मनोरंजन स्पॉन्सर तौबा यूनिफॉर्म सिंग अंगांग सिंगदा खुशिनखी थौरम असिगा मरी लेना के मनोरंजन फोंदोखिबदा इंटरनेशनल थाकी अफब सानोरी अमा ओइगे हाइबा तारगदी ग्रासरूट लेवल दगी सेम्बा मथौ ताई मरम असिना ग्रासरूट लेवल दगी लेरिबा पिलिबो आंगांग सिंगदगी मसाना असि ममुत्ताना तंबी तापिरबदी इंटरनेशनल थाकी अफब सानोरी अमा सोनो ओइबु ngamgani हाइबा वफम सिंग फोंदोखि na ayuk tagi nongan buk setna bang amba kochen setna tuition taw bang amba ngang khara mi oiba lair ba angang singna ngokchen na group phamna odi aran balam bi rom ta kunga ba mayam leire adu mayam sidi kena na ba akoi keno kan bang amna ba akoi yam healthy oiba adu gamba young blood naron singge akoi education tauna sigum discipline na na makoi je sanhan ki pandam da ngasi YDO gi advisor ama goina YDO gi senior kano ama official ama goina aina ngasi mayam da sigum yen thopgi thauram pareng se pangthok chabani अरोबदा मरोइबा पाव अमुक पिजरी येलोमी कन्ननबा जेसी ILPS ना हयेंगदगी मखाताबा खोंजंग संसिननबा लाउथोखरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट भवानंद नलुसिंगबा पार्टी की मिहुत कांगो अमना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ उनादुना बिल अहुम अयाबा पिबिनबा तक्सिनखरे अमदे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम ngasi मणिपुर की तोंगान मफम कयादा पांगथोकनाख्रे उचारा कया थाख्रे नसिगी ओइनदी ISTV ने पिजबा मणिपुरी पाव मतंग असदा लोइसिनजरी मियंग ताबिरिबा पुमनमकु अमुका हना खुरमजरी।